Eksplozija koja je odjeknula na Dedinju u ranim jutarnjim satima u prvi mah je delovala kao direktan napad na Zdravka Čolića. Vest da je bomba bačena na njegovu porodičnu kuću obišla je Srbiju, ali kako sati prolaze, sve je jasnije da se istraga kreće u potpuno drugačijem pravcu. Prema informacijama do kojih smo došli za naš portal, Zdravko Čolić najverovatnije nije bio prava meta napada. Bomba je bačena ispred njegove kuće, ali policija sada ozbiljno razmatra mogućnost da je napad bio namenjen njegovom bivšem menadžeru, koji živi u neposrednoj blizini, praktično u komšiluku. Upravo taj detalj menja čitavu sliku događaja. Eksplozija se dogodila ispred Čolićeve vile na Dedinju. Pričinjena je velika materijalna šteta, oštećena je ograda, fasada i vozila u dvorištu. Detonacija se čula daleko, a ceo kraj je bio blokiran policijom. U tom trenutku Zdravko Čolić se nije nalazi u Beogradu, već van zemlje, što dodatno ide u prilog teoriji da on nije bio direktna meta. Čolić se kasnije kratko oglasio, poručivši da mu je najvažnije to što niko iz njegove porodice nije povređen i da čeka rezultate istrage. Bez spekulacija, bez optužbi. Upravo ta smirenost, ali i odsustvo bilo kakvog motiva, otvorili su prostor za novu liniju istrage. Kako saznajemo, pažnja istražitelja sve više se usmerava ka bivšem menadžeru Zdravka Čolića, čoveku koji je godinama bio blizak saradnik pevača, ali koji danas vodi potpuno drugačiji život, van reflektora. Ključni trenutak koji je dodatno podgreo sumnje dogodio se nekoliko sati nakon eksplozije. Bivši menadžer je viđen kako napušta svoju kuću na Dedinju, pakuje stvari i odlazi automobilom, bez ikakvih izjava. Kamere su zabeležile njegov odlazak, a ćutanje u tom trenutku izazvalo je brojne reakcije u javnosti. Zašto bi neko napustio dom odmah nakon bombaškog napada u komšiluku, ako nema razloga za strah? On se kasnije kratko oglasio, navodeći da ne zna da li je bio meta i da nema saznanja o tome da je napad bio usmeren ka njemu. Ipak, sama činjenica da je policija ovu opciju ozbiljno uzela u razmatranje govori da se ne radi o praznim nagađanjima. Istražitelji sada ispituju mogućnost da je bomba bačena greškom, odnosno da je napadač pogrešno procenio lokaciju ili metu. U toku je prikupljanje snimaka sa nadzornih kamera iz okolnih ulica, kao i detaljna analiza kretanja osoba uoči i nakon eksplozije. U tom kontekstu Zdravko Čolić se sve više posmatra kao kolateralna šteta, a ne kao centralna figura ovog incidenta. Njegova kuća je bila mesto detonacije, ali ne nužno i krajnja poruka napadača. U trenutku eksplozije u kući su se nalazili članovi njegove porodice. Iako niko nije povređen, šok je bio ogroman. Posebno potresne scene viđene su ispred kuće, gde je vladala tišina, policijske trake i lica ljudi koji pokušavaju da shvate zašto se sve ovo desilo. Komšije na Dedinju i dalje su u neverici. Mnogi ističu da ovaj kraj važi za izuzetno miran i da ovakav incident nikada ranije nije zabeležen. Upravo zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li je meta zaista bio Čolić ili neko drugi ko živi u njegovoj blizini. Javnost je podeljena. Dok jedni veruju da je Čolić bio namerna meta, drugi sve više prihvataju verziju prema kojoj je bomba bila namenjena bivšem menadžeru, a da je pevačeva kuća pogođena greškom ili kao posledica pogrešne procene. Istraga je i dalje u toku. Policija ne isključuje ni jednu opciju, ali je jasno da se fokus pomera. Ključno pitanje sada glasi: ko je zapravo trebalo da primi poruku te noći na Dedinju? Jedno je sigurno, ovaj događaj nije samo napad na jednu kuću, već ozbiljno upozorenje da istina još nije isplivala na površinu. Šta vi mislite, da li je Zdravko Čolić bio kolateralna šteta, a prava meta njegov bivši menadžer? Ostavite svoje mišljenje u komentarima i zapratite kanal.